duduk. Murine Mbak Lida kan? Mbak Lida. Dokong gue hati dak. Murine Mbak Lida. Aduh. Ya, mati pengarep. Dik. Ya, sak. Ada apa semua? Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Wis teles lele. Aku dia tuh jadi video. Ya, kalau sih ngomong lemu yang ini. Aku jalan. Oke. Semangat. Terakhir gini. Metri. Abang lho. Pak Ton ngarepnya abang. Ayo. Ini dia, Bu. Halo Pak Ton. Halo, siap. Halo Mas Anang. Halo, Pak Di. Halo Batia. Hai. Ota. Mas Heri. Mas Aris. Metri. Tamuin. Mbak Yuli. Aris Cilik. Halo. Pak Budi pol belakang, wah jos tenan ya. Gerang diaplok padha njegur banyu dolannya cah cilik. Kayak cah cilik tenan iki mengenang masa anak-anak biyen gak tahu pernah kayak ngene iki. Saiki dong ngene iki kabeh. Okta. Oh, juara ana juara banyune amis kabeh masih nganggo iwak. Oke, sip. Sip. Wah, jos ngene. Ini tim Bougainville RSU RS Wondopati. Mas Aris.
Bang Muin. Ini aku gak disebut. Ya wes Bang Metri. Kok Bang Metri? Mbak Metri. Oke, dari batu sebelah kita nggak boleh keluar, Wak.